Reka tubahe kandi tubakunzi b'inyarwanda TV. Hano turi ni ku kibuga cy'indege cya Kigali ni Kanombe, aho twaje guherekeza abana ba Academy ka Paris Saint-Germain na Academy gakorera mu Rwanda, kakaba karashinzwe mu 2021. Kuri ino nshuro abana baherekeje mu gihugu cy'Ubufaransa muri no mikino y'igikombe cy'isi ngaruka mwaka, aho ari inshuro ya kabiri ino centre igiye kwerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa. Ku nshuro ya mbere hagiye abakinnyi batangira imyaka 13 ndetse n'imyaka 11, abatangira imyaka 13 begukanye kino gikombe bakaba basubiyeyo kukidefanda muri rusange. N'abakinnyi navuga ko bagera kuri 24 ko buri kipe igizwe n'abakinnyi 12, bivuze yuko ari abana navuga ko bagomba kugira byinshi bakora. Murimo murababona hano ku ruhande n'abana bakiri bato, umwana mukuru navuga ko ntarengeje imyaka 13 ari nabo bazaba ari abanyuma muri iyo myaka, bivuze ko undi mwaka badashobora kuba bagaruka kereka hagiye abatangira imyaka 15. Tugiye kuganira nabo muri rusange, twumva intego bafite, yaba ubuyobozi bwa equipe ndetse n'abana muri rusange. Ntihagire uva ku Nyarwanda TV, dukomeze tubane muri rusange. Turi kumwe rero na Patrick, akaba yarabaye top scorer umwaka ushize ubwo u Rwanda rwitabiraga ino mikino ku nshuro ya mbere, akaba ari umukinnyi w'abatari imyaka 13. Patrick, uno mwaka usubiye mu gihugu cy'Ubufaransa, ujya gukina n'ikipe y'abatari imyaka ingahe? Ni 13. Wasa ni wayirengeje? Oya. Twagiye turi mu cyiciro cy'abatanije 12. Icyo gihe. Ubwo bivuze ko uno mungu bari bwuje 13. Patrick, witwaye neza umwaka ushize ndetse bamwe mu makipe mwakinanaga yo hanze ndetse n'ibindi bihugu agenda kumenya. Kuri uno mwaka ugifitiye intego, ese ibitego 9 ari wagize ugiye kubyongera, gahunda ufite ni iyihe muri uno mwaka noneho? Murakoze. Ibintu nyine dufite intego. Dufite intego ariko buri wese agiye afite intego zitandukanye. N'intego yawe muri rusange we bagusabye ni iyihe, cyangwa se abatoza bakubwiye ko ugomba gukora iki nk'umuntu ugiye gusubira bwa kabiri? Ikintu banshinje rero, bamaye ubukapiteni, bampa inshingano z'uko ndi bwitware neza, nkongera nka meilleur buteur, ariko nanone ibitego nkabizamura, kandi nanone igikombe tukakidefanda kikagaruka mu Rwanda. Bivuze ko igikombe mugomba kukisubiza? Niyo ntego. Shema ngwino hano hamwe na team yacu nyine dushyize hamwe, kandi ndakeka bizakora. Bana ufite ubushobozi bwo kubikora? Yego, ndabufite. Shema nawe mwari muri kumwe, nawe yari umukinnyi mwiza umwaka ushize. Urabona se Shema hari ikintu ari budufashe? Shema ni mubi. Ni mubi biteye nyine kuko twagiye twese dufite ubwoba. Iyi match ubwa mbere tugenda yari afite ubwoba, ariko ubu ngubu ndakeka bwarashize. Ese Shema, ko tureshya ufite imyaka ingahe? Imyaka 11. Tureshya? Nariye neza. Wariye neza? Aka karongo se? Nagatwiko. Nere se Shema, uri umwe mu bakinnyi njya mbona muri ino centre banava kubitwara neza. Uyu mwaka ugiye mu gihugu cy'Ubufaransa, none ufite iyihe ntego? Intego yo kuzana igikombe kandi tugafatanya n'ikipe yanjye tukakizana, niyo ntego mfite. Ubu se ufite experience irushijeho uyu mwaka ushize wari ufite? Ndayifite, ya kera ntago yari nini nk'iyi ngo ufite. Unakoze cyane kugira ngo igikombe cyo nzakizana. Reka twizere ko abanyarwanda muri rusange uzabashimisha. Ndabashimisha abanyarwanda. Ngaba basezeranye noneho n'ababyeyi basezeranye. Ndabasezeranyije ko igikombe nzakizana. Murakoze. Cyabatereye imyaka 11. Ubushize baviremo kimwe cya kabiri. Nizeye ko ari gahunda. Yego. Nawe dusezera abanyarwanda bari ubutumwa. Ngiye ndabasezeranye. Igikombe tuzongera tukigarure kuko ni icyacu. Yego. Teonas, tugwaye ikaze ku Nyarwanda TV. Murakoze cyane. Nava ko umunsi mwiza mwerekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, mugiye mu gikombe cy'isi cy'amasantere ya equipe ya Paris Saint-Germain. Ni igikombe kigiye kuba ku nshuro ya 7, akaba ari inshuro ya 2 u Rwanda rugiye kwitabira n'imikino. Mwiteguye gute muri rusange, abana mujyanye bafite ubuye mwuka? Murakoze cyane, twiteguye neza nk'uko bisanzwe. Imyitozo yarakozwe kandi ikorwa neza. Nk'uko mubizi twitoza kuri stade nziza ya Huye. Abana, amakipe nta kibazo, nta urwaye. Turiteguye ku buryo
dufite icyizere cy'uko twitwara neza. Muri rusange ku mwaka ushize mwajyanye abana batanye imyaka 11 ndetse imyaka 13 kuri ubu ngubu mujyanye ibihe byiciro, ese kuki ibyo byiciro mugiye kujyana ukinsubiza ibyo mwahisemo? Ntabwo aribyo twahisemo, nuko ariyo organisation ibihari. Paris Saint-Germain irakubwira iti uyu mwaka hazitabira ibi byiciro, nk'uko rero ubushize yari bimeze n'ubu ngubu nibyo tujyanye, abatangiye imyaka 11 na 13 ab'abahungu. Nkaba nizera yuko mu by'ukuri nk'uko ubushize twitwaye neza, mfite icyizere yuko n'ubu ngubu bizagenda neza. Yego, navuga yuko harimo abana muri rusange mujyanye abana bangana bangahe buri cyiciro cy'abatari imyaka 11 ndetse na 13, buri cyiciro kirimo abana b'imyaka ingahe? Buri cyiciro kigizwe n'abana 12. Ubwo ni ukuvuga ko abana bose hamwe tujyanye ari 24. Yego. Nyine abafite imyaka 11, abatagiye 11 n'abatagiye 13. So tujyana na staff y'abantu 4, harimo n'umuyobozi wa federation nuko ari hano hirya gatoya. So urumva ko delegation yose turabara 29. Yego. Navuga yuko ubushize nta bakobwa bagiye n'ubu ngubu nta bakobwa bagiye. Ntabwo Paris Saint-Germain irakenera yuko hari abakobwa bashaka kuva mu Rwanda bajyayo? Irabikenera, ariko andi makipe y'abakobwa yaba yatangiye kera, ubona bari ku rwego rwo hejuru. Ubu natwe icyo turimo gukora kugira ngo turimo kugwana nuko uyu mwaka utaha abakobwa natwe bazasohoka, kandi turabyizeye kuko dufite umubare munini w'abakobwa kandi barimo bagenda bagaragaza impano koko bazifite. So turimo turakora cyane ku bijyanye n'amakipe y'abakobwa ku buryo nitugira amahirwe na Paris Saint-Germain ikadukundira uyu mwaka utaha ikipe y'abakobwa natwe kuko twarabisabye cyane. Yego. Ubushize ikipe y'abatari imyaka 13 yatwaye igikombe cy'isi, ndetse iyo yatenye imyaka 11 iza kuba igarukiye muri kimwe cya kabiri. Kuri uno mwaka abanyarwanda mwababwira iki, ese babitegeho iki? Mu by'ukuri batwitege ko tugiye kudefanda igikombe, ikipe igiye kudefanda igikombe. Yego. Abakinnyi tubafite, hari bamwe yego bavuyemo, ariko hari n'abandi binjiyemo kandi nabo ubona bashoboye. Turakeka ko yuko n'ubundi tuzitwara neza cyane, ko amakipe yego yariyongereye azitabira, harimo n'ibihugu bibona bikomeye cyane nk'Ubwongereza, nka za Senegal, ni amakipe akomeye. Ariko dufite icyizere yuko ibyo twakoze ubushize n'ubundi tugomba kubidefanda, kuko natwe turagenda badutinya babakore equipe champion. So turatekereza yuko nibidukundira byose bikagenda neza, igikombe n'ubundi tugomba kukizana. Biteganyijwe yuko muzagaruka mu Rwanda igihe cy'icyo gikombe kizarangira igihe ki? Tuzagaruka mu Rwanda ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu. Z'ukwezi kwa gatandatu. Yego. Reka tubifurije urugendo rwiza ndetse muzahirwe munazana intsinzi. Murakoze cyane, turabashimiye. Nk'uko mubibona rero turi kumwe n'umwe mu babyeyi baje guherekeza umwana wabo, umwana we muri rusange. Mama, mwiriwe neza? Mwiriwe. Yego. Tubasanze hano ku kibuga cy'indege, namwe mwe baherekeje abana cyangwa se ufite umwana mu bagiye mu gihugu cy'Ubufaransa. Uratangira utwibwira amazina yawe, tubwire n'amazina y'umwana uko yitwa. Nitwa Wiragiye Christina, nkaba mfite umwana witwa Hakizimana Dickson Credo, akaba agiye mu irushanwa mu Bufaransa. Umwana avuka mu kahe karere? Avuka mu karere ka Muhanga. I Muhanga, bivuze ko atari igihe kinini kugira ngo agere i Huye. Yageze muri centre igihe ki? Amazemo igihe kinini. Amazemo igihe kinini, bivuze ko yatangiranye nayo. Yatangiranye nayo. Iyo ubona umwana wawe bibaye ngombwa ko agiye mu nyungu z'igihugu, ndetse akaba yakurira indege akajya mu gihugu nk'Ubufaransa, abenshi tucyumva nk'amateka, ndetse n'igihugu gifite umupira w'amaguru wigiye hejuru, ubyakira gute muri rusange nk'umubyeyi? Mbyakira neza cyane, nkumva ko ari ikintu cyiza cyane. Ibihugu bigiye bigiranwa ubusabane, bukagirana ubumwe muri make. Nkumva ni ibintu byiza cyane. Kuba uri umwe mu baherekeje muri bano bana bivuze ko n'umwana usanzwe umukurikirana. Umwana wabuze imikinire ye, uzi urwego ariho mu gukina, muri rusange umuzi ute nk'umwana wibyariye? Umwana wanjye muzi ko ari umwana ugira discipline, ni umwana usabana n'abandi bana, ni umwana uzi n'ubwenge mu ishuri, mbega azi kubana neza n'abandi, ni n'umukristo. Yego. Ese ubona bino bintu by'umwana yangaho yagiye mu Bufaransa ngo yagiye gukina ngaho, ubona bidashobora kumubuza ibintu bijyanye n'imyigire? Oya, turamukurikirana mu buryo bw'amasomo, ariga, kandi n'uburyo bwa siporo nabwo nkabona ari bwiza. Ubushake bwose n'ubw'Imana. Wizera yuko uno mwana bigenze neza ashobora kuzavaho umukinnyi mwiza kandi ukomeye? Ajya anabikubwira? Ndabyizera, ndanabisengera. Ajya abikubwira se? Yego. Akakubwira ngo iki? Ambwira yuko ejo heza ari heza. Yego. Okay, reka tubashimire cyane. Yego, murakoze cyane. Murakoze. Arise se ubwa mbere ugiye kurira indege? Ni ubwa mbere? Ubu indege ntabwo iteye ubwoba? Biteye ubwoba. Biteye ubwoba.
ubu se wizeye kuzitwara neza yego cyane mikina kangahe se njyewe nyina ku ruhande kuri kangahe 11 kuri 11 ukinisha imoso bayanyinisha amaguru yose ukinisha inyoni imoso kuri no myaka ufite imyaka ingahe mfite imyaka 10 imyaka 10 ushaka kuzagukina nkande se ushaka wumva ari nde mukinnyi ukunda ushaka gukina nka Mbappe dore Mbappe rero mushaka kuzahura mu Faransa urifuza kuzamubona se byamfasha umubonye wamubwira iki umubonye wamubwira namubwira ko mukunda nyine imikinire ye nifuza kuzaba nawe ushaka kuzaba nawe bayi rero ubwo nitugaruka ubwo ibintu tubwiye ubwo nimugaruka kuzaba kuba bigezeho cyane bayi